Abusia da ho a ewo kaso a El Shaddai FKKA Chemicals ni nya ba Franklina young entrepreneur ya wo no homode pa ebo o man Ghana ene nya no mo emma titiru ene ye ne aye wedie no asai no ene wonam krom na wo mu a wo hwa enhwe wi wani so a enyi wo ho a wo na na wo ye masho ko se bia wo hye mask enye mask eye samuna bi eye nku bi a wo ko yusi di ma wedie no ene ama wedie no asai na Franklina etunu ho de esi wo se saafo no na waba e de amom du se mbepie mu a e medika ka se bibehu niam a wo ye no agimensem wo bo no homoden eti na mu de betimi aye de ama no se product na wo ye no ye beto no ye yusu na ehu faso de a e wo so na hye ni nkran abotimi akoso aya mo wa tra hofo so na etimi akweti jobs e de ama emabuna ene wo ba zebusia kam ho ne ko Franklina wona fi yimi sa se ne skin product no e de mpo na inspire na young lady say Oba beji ema how na waswa mami enchine kanfo no ho so de men kanfo but nya me share skin we hu nti a wo ye skin product no na mami say de na inspire wa also be skin product nyama bebre na ye den inspire me because to de bi amena chrome means say obi skin enya kra awo say no ho ye fe pa so na wo hwe nani ma wo hwe na na ho no nam ni na asai no hunam ni na apapai ana meka say ende meden na ye product no se na meden me man ko for skin aiden aye kama so wo hwe me skin a wa ultimi eden edi hu adansi skin eden no play skin skin papa da wasi amo fe bibia wasi ma menti skin product e bi eden me pacho me wo mulatto whitening soap ana me wo mulatto whitening cream ana me wo mulatto shower gel na me pacho me product ya ma body so we use product bia bio because skincare product we very very good pa most of obabi wo wa so sorry anapa anka anapa de anka ne minimal say ye de enim sa na ye den epie so bi wo sorry anapa the one skin ma ya basa nti no otwi makeup onani okoto insuo kra na no otwi makeup because of a otwi makeup pons ni na wo no hunam na because ni ready na ya stretch mask no hunam ya na so ben nsam ekro nyama bebra sansan body because of abijan nkubi oye den osrai eya me wa na so bi ba me ho no ma na ya marewo okay because omuhunam ni na ya den ase nti no mesre mo pa so wo obi na wo hwe me na wo face problems ya ma body a mesre o and then wo last stop frame na order wo nyama ni bi na wo sabe ka no pepepepe ama within 2 weeks so wo use it effectively pa me say all be fine wo benya ho result papa man who bought mulatto whitening soap, mulatto soap, mulatto shower gel, mulatto cream. Differences, no. I near with him. Me patcho, where mulatto whitening soap. On your other for no my than my pajam. Anna where mulatto whitening cream. And yes, as well mulatto shower gel. And here mulatto face cream. Now me say mulatto soapy. A paper stretch marks. Okay. You saw Emma skin yes soft, more customer be also fair day or topofia, or you saw anybody not change for some minutes. Oko Jari and the skin I had to say Apollo I want to from same moton. I have fresh skin like milk. I'm not sending video na me say ready me can from me to one day or you soon read number baby wire then I dance or something buy ever tough for cry see I'm making or better me nyamani be auto or the iron shop cosmetics or better. No, I don't fuck with going not to Toman and Hoffon. Almost soap media, and now brokra, a year to Mancasancasa. Okay, let's know. Where's we mulatto cream and also a mulatto whitening cream. So, skin as self already no as say ma, usha, when you need to be ya. Obi, how will you so? I'll be giant Puna, Manacala night, as say, me say, Oba. El Shaddai FKKA Chemicals. Ayo kama out. So we are wedding. So now person with skin. It also fair mouth. Me do for me shebe biya share. El Shaddai FKKA Chemicals. Na me yo soko. What you say? Mama, we were was be tuntu sanity hey. Obi ye koko. Obi Sunday we chocolate. Into skin types near me ensa. Yo tuntu me koko ne wadanti we chocolate color no. Mulatto any skin product
color be to me you see and because my whitening soap is very the whitening the obviously go person wey kokko dia na ya nwi a ye tuntumi ene wo mo ye chocolate no almost so product so mutimi use me da wase odo ewu me wo product wo ho a obi a wo ye tuntum obi a wo ye chocolate wo betima den e use me wo mulatto soap e wo honom e ma chocolate eni nipa tuntum fo okay enu na e ma wo color na so bu wo ho a o ye chocolate and o ye tuntum but ne color no e ye dirty entoso ne color na ye basabasa ntuba me ma mulatto soap e ma wo color na so fefefe aye den amount so wo ye obi a ye chocolate so ana ye nipa tuntum na o pese wo ma wo ready ne no eye white ma wo like wo ma wo color na ye fe ma wo pese o ye kokwa obi wo so akoto abuje kokwa so o ye kokwa but o yusu we ne color be bia tuntum kokwa mesrel product no enye papa El Shaddai FKAA chemicals ne de me say edemu ba ko pe it is all person wo color na ye fe wo person wo ye chocolate na person wo ye kokwa just try me memma wo nyama papa wo use wo nya problem bia obi ampo wo say na wo ye tuntuma na wo ye chocolate before okay so person wo maintain wo ready no so me wo ni nyina ma me wo mulatto soap chocolate betime use ana mo mulatto soap nipa tuntum so obetime use ma na skin na to kama eden ama no problem pra me wo hu shower gel me wo hu face cream me wo hu nku nyina ntodo ewu mo nyina mo de wo ho ti so pe bia tro me na beje wo di mama ya na see the body scrub patran ya me ye ne almost scrub patran and so won some we bi o patran me ye okay me da wase me patran me ye body scrub so me wo nipa tuntum de wo ho me wo nipa kokko so de wo ho ana me wo nipa chocolate de so ye den e wo ho no okay enti body scrub no say net here se wo be use nyama we na wo de ye wo ni mo de ye wo honam be bia wi a wo scrub wo honam because eno no ye fa ne say ya wo yi dark cells away nti say wo de scrub wo body na wo yi dark cells no wo so bu wa ne skin ye hard o bet me use product we na on hu so because then when you dark cells na ye de enfin your body nti na body scrub no ehu hia nti say wo ba me ho no me no ko na first na me ma body scrub no say na wo scrub wo honam ye and sana watch for some minutes bi and sana wa den we dware wo de ensu aro na so we use product no na man dark cells na wo body ni na efi ho na wetin use me product no El Shaddai FKKA product okay mama ya na obi ko se na wo kan say product we go ha be use be we no wo nya side effect ni ade no be hu mu se chi na ye tuntun ba me ba ya me hwe wo se chi de entisa na say product no obi use a sa bends no na de nya de obi nya bi okay mama utu ton me patcho me two products no e de etom na outside Ghana ni na so pe bia men ka sa wo kwan wanti no location no po de enye barrier kra men ka sa wo kwan wanti wuntimi nto so wo abrochire wo central region wo volta region wo northern region wo Accra bibia wo bia so wo penko ade afre me na me de me package wo order fe de de amount na wo sign den aka ne pepepe so wo outside Ghana krampo na so nkwa de a wo sabe den ebe ka wo nyama fefefe se ekwa outside Ghana so wo do amesi abage no me package no fefefe me deliver problem bia nya de enko ba wo sase be ka ne pepepe na ebedura wo so wetin me use am already na den aye fine yes oba de already na de ekasa eden amount no metre o se wo yo oba na se already no enko yi a dwane ne bra me hono na me de me ma already no akọ fine aye den amount stretch marks na so oben bibi bia how obi wo ha me say ontimi fa na nim say empty because of offering nti mesro sisi ade wa be hu me de o feri biom nti bra me hono na beji product papa na ko use product e customer no enye kasa bebre nti wo de bra me hono na beji bi na ko use na obedi hu adanse ma me wo de ka se wututon patran o ye delivery so obi so na te ba ha patran obetimi enya bi me patran se una to so ba na o pese wo ko use no personal use e ma wan kasa ho me ye ne pepepe metima ayi bi dia ma na wa ye de wa ko we am yi chire we set mulatto whitening soap ana mulatto whitening cream set ene le shower gel ni na set enti say na ye no se wo ba na se wo pese obetu akoton na pese wo use wa set say na me de me ma anybody scrub but so ba na se pese wo kotutu am wo de wa me ye na large ayi den e de ama se na o de kwa obetimi asa de egu ade na so wo ye de oton
now so my the enya will fast work akra because the product in the eye kama ti say wo betu na okoton a wonya problem ya wo ebe man kofo nkwa den aba wo aba betu bi wo ho no that was and so no plan to create jobs e dey man wo kire me patron say bi person osua bi ya patron wo kire ni patron e ho senka ye te sen me patron say wo person wo besua eya insan adwuma de eye wo ye young girl wo ye mama penimu and stop you from coming to learn ana me won penifo so wo ho mo ye den omo wo me ha say a wo ba so met my den actual me patron what you say enti me patron so wo ye young girl na wo hwe me a insan adwuma eye very important in this our generation so wo ni insan adwuma wo be ye bobo enti brame me wono na bra besua so wo ba so na wo pese penifo na be chewa me am so me ye de me wo ho na chewa kama na why then bibia ko fine e dey ama uni problem cry ti bra me wono na bra besua o person friend number na that no na make inquiries na per time na bra na me sure fe uni problem cry ma me mat ye da se pa ebusua something na e da ye nua ba no wo de gu homan na ade ba ko ne se wedi wo ye nsrem fe ntu kwan wuntimi be srem wedi se wodi ko baabi nti wo se wo ma wedi no eku hia wuntimi wo de ka wedi no wo se enye papa enu ti e da na ye tu anan ba ye nua ba fantini na ho ne ni ma wo ye no ye bo wo de ro e de trade ni ma ne de ni na no acheche ni wutie no ni ye wo ha wo ni fa na be se go screen as ne nkasa se no skin ni tie bia no obenya ho product na what the amount too much GH na say we need subscribers no say an wa share na for so in the social media so ni na so no too much GH macro